Tunia hichi video ve hozo se avelin keima pasha thangkhan lal khong sain kangai lut naw le kaza naw salam kan borkin ve Tunia is a diu hi Good Friday message adi a Good Friday ni ko a pakai Jesu Krista leya len laya e hozo se chon se takhela ama gimgen the to a athina ni ko a akhonna a chainan tu chang segi ana se ho 7 words last word of Jesus Christ on the cross kiti hichi tu chang segi hi in a say divin pakai menin kan te min he hichi tu chang ho hi lung hem na ai lo le thasin na lalovin tu ni him it's a gift you hite 7 words 7 gift in ana say you hite its title he 7 words of Jesus on the cross 7 gift to human hello the mankind the ideal di win tade na he its he looks at kipana thu pha bung som ni le thum chang som thum na li na hung kipana hi in his bible chang chini ps yam ti le jesun pa ama ho hi ngai damin aje chu ipi abolu a hepu ve ati na he atu thing sim do now pathenin ibon cha vin pathe ibo ta hanlang he chi bible chang hin mi kon khat suni psm ati a hi le he chi hi pakai jesu atu se ho la a taw na thu hi jesu pa ti a atawa atu se pa hi kinyau sa na a pa ko ma anatawa abol si tele abol yang te ho dinga ana tau pi ade a ta sen cha te ho zo sia dinga kizil thei ta khat ai lo le het thei ta khat chi pemati ale it's a gift of mercy it's a gift of merciful forgiveness pakai ni ngai lut na ngai dam thim na gift in love na he ani na gift pa hi pemati le it's a gift of salvation ngai lut na nei ta ngai dam na pathinin abol si te achan banga e hoyong khat la khat ikingai dam to diu tunia iseu ban jamin ani na jesu na se thu cheng ani na chu luksut ki pa na thu pha bung som ni la thum chang som di le thum na ai ti ni ke se na he jesu na za ta bya ka se pi na hi tunia ke to chol do na nom mun gama ium khom ding a hi ke to chol do na gam no ma ium khom ding a hi ati he ji thu cheng hi chon se mini to aki khat be a khat pan nang yong ki hu hingin nang ke nyong ne hu hing tengem pathin na hi lo ham ati na khat pan adon but na a ei ni mi chon se hi bove ama hi nol na be a hi su hil nei lo a hi bove ati zowa pakai ji sun a se hi ji thu chang choi hi nei hi ji thu chang hi pi thu chang ham ti a phate chai ngai to a hi le hu hing na thu chang ti a yong se thi di no me na hi ipizia hu hing na ham etia hi le rom le khabu chun bung song chang song le thum na chun whoever calls the name of the Lord will be saved koi hi le pakai tia ako chang ako zo se chu hu hing am ding a hi ati ma wanga chu hi chila John sepan pakai a happy na a het him na pa chu pathinin nang ma tunia ke to paradise an om de hi gam nom chol do na gam nom na im de ti pa chu hu hing na hi ki paum ta hi khat lang khana se dina tu lain mi hon ki mu to ding dating hoyam athano movin numei pasal hoyam chu dating ti la athano lo ki lo ai lo la khanin family khanin khat ko ma chu tu ni let us dine out mun choma hotel la bunia chiu te ati le aki pa lo ki lo tu ni le cha KFC chiu te tu ni le McDonald chiu te tu ni le chilai chun chiu te restaurant chun ati ai le ki go ngai he chini la chun hi chi kot chu hung lu na pa na zui ki par sa dim jing hi chi ta banga chu hi chi a John sipa dinga chu van kot ke honga hu hing na hi ama lung sunga pathinin kot chu a hon pi ni ho ngi dinga hi in a ki pa ding dan chu hu hing na ki pa na hi pakai pathinin John site ama adinga alung pi ho zo sia dinga chu pathinin hu hing na give pa hi a pi hi ji hu hing na len pin pa hi John sepa ape hi ni pi vet samati ai le van gami ata a hi ti pa hi imu thewi na he chukil le athum na a pakai jesun
he ji Calvary cross ana se thu chang chu biamatia le Jesus said to his mother, behold your son. Then Jesus said to John the disciple, behold your mother. Ati nahi hi chilaya chun Bible chang chun higa bena hi le kuki Bible chun nanu chu kivenin ti in ngan sina responsibility kan hi pakai ji sun John hi api nahi hichi hi ga vet ki thei dinga chun hichi ni khu masang phabe mahin seijui te la he chungnung dinga ki chuwin pakai Yesu banta koi ka hi ding ham ti a ki chu jing lai wa hichi John lung hana zawe hichi John lung thima hung ping pa zu tu ni khwa hi pakai Yesu John za chu ven hichi mo po na hi tu ni a nakipi a hi ti chu it's a greatest responsibility hichi hi khat la khat ki hu to ding khat la khat ki kom to ding khat la khat ki tho khom ding khat la khat ki vet to ding ala samte ho kai tho ding ai lo ale hi da chu ki ngai lu na hi na to avet sa ding mo po na le ta pai pathin ai da ha pi win lao hitin it's a gift of community, it's a gift of helping one another, serving one another, serve for one another ti pai atum nai se no mai he chi pa chi pathin mo po na tu na ei nang le ke yong ai pi ki nei ali chan na chui pham te Jesus on the cross, the fourth words of Jesus on the cross, the fourth gift of Jesus on the cross. It's a gift of friendship, it's a gift of relationship. Khat la khat pathin thua kilung het thim na ai lo le khat la khat hi da chu khat hi thei kin na pathinin ai le pe ki no hi pathina ko na pathin lopina ko na wa mang ho chu pathin in sunga kha hi thei ki na diwa hi chlaya hi mu thei ki khat chi pama ti a le Bible chang chun ali ve chan na Matthew bung somni le sagi chang somni le gup na chuni pisiam ti le kapathin ibola nei da ha ham pathinin ada ha ai lowa le pathinin anun sun mi dia dinga hiji ko na o chang pa hi ki quy zat ki theina a apan ding ka ding chai Matthew bung somni le sagi chang somni le gu Mark bung som na chang som thum le li yang cha ki mo ki ne my God, why have you forsaken, why have you abandoned akitine here chini pyamate aile pathin mi ngai lu na to chun John sit chun I khan pha do wa chi ki khan na pa chu pathin pakai Jesu Christa jala chu ki gui zot mat ki na pathin lo pi na anga in the shadow of God na pathin lo pi na lim no ya chu yung cha ki thei pau chu it's a gift of God's family na pakaya ilunggelu ipelu nova pakaya ilunggelu iphu de wa hele pathinin ikanau ikonau ingai chan chan wa pathinin eidam saki nova pathinin eile puikit thewa hi ti pasu ali ve chan na hi anga ve chan na gift chu bhamatale it's a gift of spiritual life thagawa hinna ton son hinna hi chi hinna pai he chi hit ni khan ni hinna kum khat kum ni hinna hi po in ton son an na hin kit theina pa cha hi he chi Bible chang chu ibhamati a hele it's one of the shortest verse in John ke na kadang acha e ti John 19:28 he chi Bible chang hi ta sa chom khat nop sa nga thagawa dang cha gi wa thagawa in kho pathina ipi dio apoi modan chu apart sima pathin thua idang chaw ngayin apart sima pathin thua idang chaw ngayin apart sima thil phabol na idang chaw ngai nahi hi chi dang cha theina pa chu pathin ei pi wa hi ya chu mi khat ki thopi na dinga chu na dang cha hina mi khat ngai lu na dinga chu are you hunger to help one another, are you hunger to love one another agup chan na gift thil pe chu bhamadal it's a gift of completion gal zona thilpi hi ai lawale it's a fulfillment success ti the no kidene it is finished at is na Jesus said it is finished. John chapter 19 verse 30 John sut ki pana thu pa bung som la ko chang som thum na chun izakai atibulit tai ati nahi hi chi pathin gal zona Jesus Christal van noya a mission pa chu gal zona anei zowa hi izakai ka chai tai tina pathin ko ma ase
hi chu ni pia samatia hi le pathinin an sol na mission pa chu achai a hin chu le van noi pumpi in ana dozing hi chili hap na hi han lang ai lo le ton sona thi na chang ding ho zo sia ding a chu gal zonan anei hi ta nei ya chu achai na ge ya itho ting wa le pathinin a result chu gal zona ai pi dio hi ti kiniam dal lo wa igel dio kanomin iti ikitil khonom ki dio na he sagi chana the last Jesus words on the cross the last gift achai na gift chu ipam tile it's a gift of his own ama ta chu pakai Yesu ta chu I ho zo sia ding a hi gift len pe na hi amen ya chu hi che gift len pen pa chu ipam ti ai le hi che Yesu Christa I ho zo se chon set khela ama in apart se abe hilova avan lal to na hinda ha se hitalova ai lowa ai la thilkidang se abol hitalova ahin ho phala hin ho chu Calvary cross a ana ki khen pe a thina na to hi ya ka so pe te ho a thi ge ya chu ai ho hi ton sona van gam ilut na diu kot su ki kha hi hi chi kot ki kha pa chu a thi zawa pa na chu I ho zo se hin na dinga ana to cha ke chai pa na chu hung ki honga I ho zo se van gam ma lut ki theina so cha na lam pi chu pathin ai kong pi wa ai pi wa hi tai hi ya chu ama to thu khom ho ama to hing khom ho chu a thi banga thi diu a hin banga hin ki diu hi yen ka so pi te ho mu chi kha itua I the te nga hi le a lui chang hung man ta ka tha hung ping do lo banga pa kai so hung thi zo wa hi hin na pa chu hung ki se ma tum so hin na pa chi nei the wa hi is it hin ngày đâm na ayong hasam po hitin ki ngày đâm to na ayong hasam po hitin pakai hu hing na nei lo te jong sei pi so no hitin khala khat ki ngày lu na ki gui jong man na jong si mo hitin ai lo le hita banga chu khala khat ki happy to na le pathin lo pi na ki phu na dinga hin kho mango hitin chu kid le gal zo na nei the na divin pathin ta sa no hitin pakaya in kho ilung thimu phut lu ni hite hi chu chu hi te ngai le pathina ko na lo pi ta tun son hin na nei the di wa hi je hin ka so pi te ho pakai pathinin nang la ke dinga a hin kho pi a hi le nang la ke dunia hi pi the ham I pi ne yam pakai lung thei sa the na pakai satisfy the na ding I pi ne yam na nei na go na sum na pai na hi na chu pathin ki pa na hina pathina ki pa na dem dunia na hin khoman chu pathina ki pa mo na dem pathinin bon awang dal to na hinda ha a hin kho pi a I ho zo sia dinga a hin kho pi theile nang la ke ni pi dham ti tu ni ki kho de ka nomin hi chu nang la ke kho na hin peng ka ding chu le a chei na ke yin ni sia hin kho hi pathin to lung lu no hitin pathin thun na thasam po hitin pathin la mi te ngai lun a thasam po hitin chu le hi chi pakai Yesu Calvary cross a thu sagi a seina thilpi len pen sagi tunia I se ho hin aza phachan le angai zo sia dingin phat the na hi ta han lang chu le ibon chaben pathinin pathe ibu ta wen ti chu dunia chena kan se hin tin pathinin I se do nawa ama lo pin dingin ibon pathe ibu ta wen te ka ki pai